Odofo mama wakwaba midin ede adwoa searching. And then the day the kanya wode ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell ne so ubenya notification. Ene sa ne news e de betun bia ubenya bi atie anase ubenya bi ahwe ewo GCN page ha midin ede adwoa searching. Queen Mother a owodoma ode no ho akosua fema the second. Ani nua pa oni fi enako ejako ene domahene osagefo osiade yo ajiman bedu the second na amanfo bebre ebisa se aden mansu bi anase ensem bi ekoso ewo domahemfie wa na ena bi mo nso ekire se da bi nyensem bia na ekoso eye nokware ena domahema eka no na domahema ede ensem bia atodwa enam sunti Ghana fo bi ekire omadwen efa ho sa na de ensem ena na ne eka ne ensem okanyina ne se yenim se kutia na obode a osemu ma ne yendwen ye ho na wona ye campaign ede ema omo ye pe omo asem kra omo ba ye hu di omo ye omo ambeye hwe nothing amfa ma domahene. But His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo bayi wabeye nyama bebre ede amaye enti so bi etumi efa cameras nanim na enda Nanado aye sen Nanado be complete Doma airport Nanado ye hia sen no momo na Nanado naso enkwa didi na waye bia madoma man no enye ni na no betimi aye nipa beye bi wa mani na Nanado abeye na femede enti no se wo hwe na se wo pese wo pe bibia ene masa yesterday na wo party na wo pene ba wa beto aso na party e wankasa wo so pa wo ye campaign de ma no kra no wantimi anya hwe amfa ma eye doma ekro no but Nanado bayi wabeye bi enti nipa ya den so a osaye yi wanyi na ya mense ni din enti no doma hin na doma mani ni na omombra no monkambo no omombompai ema His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo ne yankopon ema ni ntre na eniama pa oye no obetumi ato aso no waye mo ede amadoma akro na chese bibia aye kama na adofo ye na ye hu anase yate ensema ekoso ewo Ghana hanom na impo social media ye na ye kura fona de bia ye na social media ye hu ensema ekoso ewo ho eye domahene sisi e wa so we gidigidi kura se ne airport na kwanye nye opewe na Ghana fu bebre nso e kire se papa stop gina ho because ye hu bebia wo fiba eye politics e na wo ye no ye ni se wo ye NDC ni ebi mu kura se wo ye serial caller e de ema NDC fo ebi mu nso se wo na wo ye campaign manager e de ema mampeni dada His Excellency John Dramani Mahama opese obeye president sana nkwafo bebre ekeka wa brado mahene eji nanim e bai se o support eye fix the country for mofra na ho sem abe bebre ewo omaimu na enam sensem ya so na domahema so abekye na dwen o kyese munja de mo kaka na mo amuyi mu anu kra mo do eye NDC party mo ye campaign de emo mo no mo anye hwe na yenim se kutia na ye bo se denyu and yenti meche na dofo yenti ensema domahema no ede etodwa na doma enchere mehu no hu na de doma afo da piesie ebe man sanso on ye de yie o cheche ye amaye bia eni na se bisa esa de sabe yete yese se nyankopon do frewa wo ne ho na wo bisa ne se nyame adenti ne wo fre mi nda ne bia ni si mi nwie ye wo nwie ye on ye so nhwemmo na do bibia o de aye doma afo de sabe disse bia obayi wo wani ase no beka se nyew eyi na etie ipa ya de no se yi ana waka ho me ntena won toto papa so na obeye mami njai baba beye kura na ye da musu yi no ye da base ne sababa ma ya asfalt enti abusiafo mami hunu na bunu fo mu so mami hunu de ekoso because me confuse wa e de na ekoso ohima se bibia ye okay wo nti ase o ye banfo na nso se bibia nye okay se mi pese mi hunu e de na ekoso wa hemfie ho bibia si anani enimu ana government only policy there be ye de ye ni policy nti momo de ne de ye de ne se ye ayi se ye kana wa mpene a na ye de veranda boys ne azoka boys ni mule jimifo no na ye de omo aba na ya meska kakrama yokateche free fan no fix the country for no ma share jimifo bi te se kofi blade no yellow se mon konko ye yi a demonstration na wadwene ye atwuma for the first time
What they also we soon ya. Also with the way Jimmy for we NDC need Jimmy for now we soon ya for the first time in our life, in the life of Ghana. Assembly plants. The assemble cars Ghana. We nyansenia me nyanseni into the minimum say nena ye shisha ne keke wa ha ochine bi beba afei de ye be manufacture parts and things here na mesre wo say Ghana for pa nti e de akra nti mo gidi pa say de betumi asolve ane mahama mo nti mo ye sure pa say mahama nkwa ne betumi asesa Ghana for 4 years mo jimi o mo bebre mo atwene nya adwuma o obi aye minister why MP why vice president why president once Ghana. Hey, when you serious I can't 4 years but so now do you see the agenda ye metungu mene ye ndiska president Mahama de oba obechiska obi abedibi so obi a wonyansa enya Jimmy for the Captain Smart etie no meka obi onim nyansa kwana kohwe the policy document for one district one factory na ka kire me where it said say government nkwa na besi those factories no one pointing out to mommy Captain Smart, I want you to go for the one district one factory policy, look at the document, point the line that said say government is going to be the sole constructor of these whole factories we are talking about. Bring it out, let us see. But do you know why you are able to do that, Captain Smart? You do that because you have no respect for the people that listen to you. You do that because you have no respect for the Ghanaians who have the like who even takes the chance to even patronize your show. Because per the policy document of one district, one factory, we are told that government in conjunction with private sector, keyword, government in conjunction with private sector will bring one district, one factory. So there are some factories that are going to be started from scratch, that is spearheaded by the government. There are other ones that the government is going to partner with businessmen, such as Ibrahim Mahama, aka Jata Cement. Utie, just so you know, where Muye Ghana for one. The way a mama membu ne kono, the way a mama wiase kono, mama Ghana kono. Se mo anhwe ye be kakra ho. Wan kasa obeton wa ho amanipa. Because adwene a mode twene no e wo fom toto. Mutie, madwene a mode twene ne ama ho no e wo fom. Inti Ghana ni se wo spend 1 minute e di ready ade a ebe ye wo den ebekun. Like seriously. So u take you 1 minute. U take you 1 minute pe. Na o de kind idea. Sebe Ghana ni ubewu. Into betena wa ye Jimmy fo atete kwa asa ama kwa sie bi te se Captain Smart abedada wa se wa brabo. Ubejeja wo ama Captain Smart e mo no abeka kire wo say ono no ne what the policy ono na wa adwene e this sebe ye this so man into mumbisa sa akwasia Captain Smart ne say adent na assembly man akro ntumi ngina ebida because you know your track record is abysmal and stupid because onim so ono ankasa na ma mepo nto aba ma no because onim say ono oba na ye kronfo onim pefe Captain Smart man onim say ne ba na ye kronfo. Because when in BB, government higher policy,